Dobrodošli na ovaj snimak edukacijskog webinara ili edukacijskog videa što se tiče mrežnog marketinga. Danas imam jednu jako zanimljivu temu o kojoj većina ljudi uopće niti ne priča. To je ozbiljnost u stvari mrežnog marketinga i kako odabrati za sebe projekt koji će biti dugoročno stabilan. Pripremila sam vam jednu prezentaciju na kojoj ću vam pokazati usporedbu 4 projekata i dati vam činjenice zbog čega su nestabilni i zbog čega ima i stabilnih. Tako da, pošto sad postoje te neke geopolitičke promjene u svijetu, pogotovo Amerika, postoje nekakve promjene koje će se dogoditi. Znači da mi podijelimo sada ekran, pa da ja vama pokažem šta sam ja vama pripremila. Evo ovako. Znači, tema je mrežni marketing i stabilnost i kroz krize metode stabilnosti i usporedbe projekata. Kratko i jasno ću vam malo samo reći šta je mrežni marketing, iako ja znam da vi to koji ćete uključiti ovaj video sigurno i znate. Međutim, postoje ljudi koji se nisu sa tom temom još previše pozabavili, pa onda i postoji jaka neozbiljnost u poslu. Međutim, mrežni marketing je svakome ponaosob njegov izbor. Znači, tu nemaš šefa, nemaš nikoga ko će te maltretirati, voditi ili nemam pojma, buditi ujutro da dođeš na posao, već si sam svoj šef i gradiš svoju firmu. I to je ono što bi trebali prvo osvijestiti. Znači, ovdje si svoj šef, gradiš svoju franšiznu firmu koja te ne košta doslovno ponekad ništa, a ponekad nešto. Sad sve ovisi o projektu i sve ovisi o tome koliko želiš napredovati. Mrežni marketing ili multilevel marketing je poslovni model u kojem neovisni suradnici prodaju proizvode ili usluge direktno potrošačima i istovremeno grade vlastitu mrežu suradnika kroz koju ostvaruju dodatne prihode. Sad, čim nekome spomenete MLM ili mrežni marketing, ima ljudi koji će vam reći, to je piramida. Međutim, ti ljudi nemaju samo znanje, nije sad da su oni glupi ili ne znam šta, ne treba to prosuđivati, nego ti ljudi nemaju znanje o tome da je njihova država jedna od najvećih piramida, da je cjelokupni financijski sustav ovog svijeta jedna velika piramida. I kad im se objasni da piramide u stvari kad ti imaš vlasnika firme, pa direktora, pa poslovođu, pa tajnicu, pa nemam pojma radnike, bla, 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 to je u stvari piramida, jer ovaj dole radnik nikad ne može postati vlasnik firme ili direktor. Ovdje je potpuno nešto drugo. Ovdje je potpuno druga priča. Umjesto klasične trgovine, MLM se oslanja na osobnu preporuku, edukaciju i timski rad. I vi u stvari u MLM-u ili u network marketingu dobivate priliku da radite na sebi i da porastete kao osoba i kao lider. Povijest i razvoj mrežnog marketinga, znači mrežni marketing vam postoji već jako dugo, više od 70 godina, ja bih rekla, pa način prodaje preporukom postoji puno duže. Znači, uvijek se preporučilo ono što je meni dobro, naravno da ću ljudima koji su mi bliski ili koje upoznajem također preporučiti, jer smo mi socijalna bića i empatični prema drugim ljudima. Prvi poznati sustav pokrenut je krajem 1940. u SAD-u. Danas su MLM kompanije prisutne u preko 100 zemalja, a milijuni ljudi diljem svijeta koriste ovaj model kao dodatni ili glavni izvor prihoda. I stvarno je tako, mislim, sretala sam ja ljude koji su mi rekli, ma da, pa to je samo sve fake, ne, tu ima nekakvog glumca, pa taj priča ovo ili onome je bilo lako, ovome je bilo lako. Međutim, postoji jedna izreka koju ja jako rado koristim,
I to je od jednog starog marketara koji je na jednom predavanju rekao: djeco draga, uspjeh vam je kao trudnica. Kad zatrudnite, svi vam čestitaju, samo niko ne pita koliko puta su vas jebali. Tako da malo prosto, međutim jako istinito. Znači svako vidi samo onu fasadu, svako vidi samo rezultat krajnji, a niko ne pita kako je toj osobi bilo da uopće dođe s točke A na točku Ž, recimo. Povijest i razvoj. Mrežni marketing znači postoji već više od 70 godina i preko 100 zemalja, to smo rekli. Sad idemo dalje. Znači imamo u usporedbi imam 4 projekta. Uzela sam ta 4 zbog toga jer ta 4 dosta dobro poznajem. Samo u jednom od njih, to jest u 2 od njih nisam bila direktno prisutna, međutim znam ljude koji su prisutni, znači znam njihova iskustva. Tako da statistika govori za sebe. Znači postoje tu statistike, ja nisam ništa isisala iz svojega prsta, već je to statistika koju možete i provjeriti i isto tako možete se sami informirati. Prvi je Amway i to jest vodeći u mrežni marketing na svijetu. I ima proizvodni pogon u Adam, Michiganu, znači u SAD-u. Herbalife je inovacijski proizvodni centar u Winstonu, Salemu, Sjeverna Kalifornija, opet Amerika. A Forever Living je Aloe Vera of America, Dallas, Texas, opet Amerika. Znači imamo 3 puta Ameriku i tu imamo sad Fitline, PM International, koji je bitan za nas zbog toga jer je pogon u Špajeru, to jest u Njemačkoj, i to se nalazi u Europi. A i Balkan se nalazi tu, na tom području. Amway, znači neću puno pričati, tu vam je sve u stvari napisano. Osnovan je 1959. godine, osnivači su Jay Van Andel i Rich DeVos. Sjedište je Adam, Michigan, SAD. Proizvodnja, većina proizvoda dolazi iz SAD-a, u Michiganu, ali imaju i proizvodne pogone u Kini i Indiji. Znači ovo trebate sad zapamtiti. Što se tiče proizvodnje, zapamtite si to gdje je koji, jako ću ja to ponoviti sigurno više puta. Djeluje više od 65 godina na tržištu, a posebnost mu je da je jedan od pionira direktne prodaje i multinacionalni MLM sustav. Kapa dole, svaka čast, napravili su dobar posao za sve ove godine, tako da tu nema se šta reći. Drugi je Herbalife, znači, koji je malo mlađi. Osnovan 1980. godine, osnivač je Mark Hughes. Sjedište je Los Angeles, Kalifornija, SAD. Proizvodnja, vlastiti proizvodni pogon, Herbalife Innovation in Manufacturing, u SAD-u i Kini. Znači, pamtimo, ovo je Michigan, ovo je, isto imaju i Kinu, znači i tu imaju Kinu i SAD. Djeluje 45 godina na tržištu. Posebnost mu je fokus na proizvode za kontrolu težine i sportske dodatke. Treći je Forever Living. Malo stariji od Herbalife-a, samo 2 godine, 1978. je osnovan. Osnivač je Rex Maugen. Sjedište vam je Scottsdale, Arizona, SAD. Proizvodnja, vlasnik vlastitih plantaži aloe vera i pčelinjih farmi, vertikalno integrirana proizvodnja u opet SAD-u, Dominikanskoj republici i Meksiku. Djeluje 46 godina na tržištu. Posebnost, fokus na aloe veru kao osnovni sastojak u gotovo svim proizvodima. Četvrti je Fitline, PM International, koji je najmlađi u ovoj skupini. A vidjet ćemo isto tako neke još detalje o toj firmi. Osnivač je Rolf Sorg. Sjedište je Schengen, Luksemburg, to je ranije Njemačka. Proizvodnja, vlastiti proizvodi, istraživački centri u Njemačkoj, Špajer i Luksemburg. Djeluje 31 godinu na tržištu. Posebnost, inovativna tehnologija, transporta nutrijenata, to jest NTC, i fokus na sportsku prehranu i zdravlje stanica. Sada imamo tu
da vam ja to malo posložim. Znači sad, ja sam tu u stvari radila usporedbu, prvo financijsku usporedbu. Znači, ovo što tu vidite vam je dijagram MV-a godišnji prihodi od 98. do 2024. I ovo svako malo dijete vidi, malo idemo gore, pa idemo skroz dole, pa onda se penjemo. Napenjali su se jako dobro, imat ćemo, daću vam i taj podatak. I onda smo počeli padati. Znači, ok, da vidimo zbog čega je to tako i šta je tu u stvari problem. Network 21, znači uzela sam vam Network 21, moram se vratiti natrag. Network 21 zbog toga jer je to, znači MV je prvo startao sam. A N21 je došao prije nekih 20 godina, malo više možda, 20, ovako sad ću vam reći, 2000. sam ja više, znači ima nekih 25 i više godina da je integriran kod MV-a u stvari N21 sustav edukacije i kad se predstavlja projekt, predstavlja se kao poslovna prilika N21, da se ne spominje do negdje polovice, skoro pa polovice ovoga predavanja, se ne spominje uopće da MV tu ima svoje proizvode, da je u stvari proizvod od MV-a, zbog toga jer je MV već imao reputaciju koja baš nije bila bajna. Network 21 je edukacijski i podržavajući sustav koji surađuje sa MV-om nudeći dodatne alate i obuke za razvoj poslovanja. Sad, kakve su članarine i pretplate? Znači, premium članstvo se treba napraviti kod N21. Znači, to morate vidjeti, to su vam dvije različite skupine. Znači, N21 ima aplikaciju za edukaciju, a MV ima Office u koji morate ući da biste naručili proizvode i da bi koristili Office morate platiti i godišnju pretplatu. Premium članstvo, mjesečna pretplata koja uključuje pristup digitalnim sadržajima, webinarima i aplikacijama i cijene variraju ovisno o odabranom paketu. Znači, ako hoćeš naučiti više, moraš i platiti više. Program kontinuirane edukacije ili CEP, to je mjesečna pretplata za fizičke materijale poput CD-ove i knjige. Cijene se kreću od 42 eura do 80 eura, opet ovisno o odabranom programu. Dodatni troškovi su tjedni poslovni pregledi oko 6 eura po događaju. Znači, pazite, tjedni pregledi, poslovni pregledi, znači edukacijski pregledi, morate još dodatno, ako ste i u aplikaciji, platiti 6 eura po događaju. Ok, dobro. Mislim, moramo mi platiti i školu kad idemo u školu ili fakultet. Moraš platiti fakultet da bi nešto naučio, to je sve ok, ali ovo je network marketing. I network marketing, da, i super je da imaju oni edukacije. Samo N21 ima jako destruktivan i jako agresivan program regrutacije i kako bi rekla, kreiranje lidera. Pa se i po toj crti oscilacije primjećuje taj veliki pad. I šta znači ova crta? Ova crta pokazuje u stvari samo kad su ljudi najviše kupovali, a kad su prestali kupovati, kad su izlazili van doslovno iz mreže. Znači ništa drugo. Jer network marketing se bazira na tome da ljudi ostanu i troše proizvod, a ne da izlaze. Jer kad izlaze iz mreže ili kad im se raspada mreža, ako ne rade, znači onda dolazi do velikog pada u prodaji. Mjesečni seminari za razvoj poslovanja BDS oko 25 eura mjesečno. Vikend konferencije su oko 170 eura po događaju, održavaju se 3 puta godišnje, a sad imamo onaj zaključak, to jest da vidimo koliko sve to košta. Ukupni godišnji trošak za sudjelovanje u N21 sustavu
može iznositi između najmanje je, znači 1873 eura i 3973 eura, ovisno o sudjelovanju u događajima i dodatnim troškovima poput putovanja i smještaja. Pa neko ko će toliko platiti za edukaciju, vjerujte mi, taj će sigurno uključiti ili sjesti si u auto i otići na tu edukaciju, a kad ljudi, to je žalosno, kad ljudi nešto ne moraju platiti, onda to niti ne koriste, jer ne vide vrijednost. Ali ok, idemo dalje. Ajde da vidimo, mislim, svi mi tražimo neko rješenje za sebe. Ja sam radila stvarno dosta u zadnjih 5 godina ja sam istestirala jako puno projekti da nađem projekat koji je dobar za mene. Ne mora biti za svakoga, ali je dobar za mene. I onda kad nađeš projekt koji doslovno tek stupa na balkansko tržište, onda moraš biti samo blesav da ga ne pokreneš. Sorry, ali je tako. Znači, idemo na Herbalife. Članarine, edukacijski alati. Herbalife ne zahtijeva obavezno edukacijsku pretplatu kao N21, ali mnogi distributeri koriste dodatne alate i edukacije koje se nude. Online edukacijska platforma Herbalife Learning Center dostupna svim članovima s osobnim pristupom, uključujući video materijale, vodiče i treninge. Nezavisni timovi i mentori, mnogi Herbalife lideri stvaraju vlastite edukacijske grupe sa pristupom motivacijskim sadržajima, Zoom treninzima i e-knjigama. Neke grupe mogu nuditi i plaćene opcije. Vlastiti alati za mjerenje rezultata i ciljeva, Herbalife Go aplikacija, planeri i analize napretka dostupni su članovima bez dodatne naknade. Dodatni troškovi ovisno o sudjelovanju. Lokalni sastanci i grupni treninzi cijene se kreću od 5 do 10 eura po događaju. Mjesečni motivacijski seminari su oko 15 do 30 eura, ovisno o organizatoru i lokaciji. Velike konferencije ili Super Rally, STS održavaju se nekoliko puta godišnje i cijene variraju između 80 i 150 eura, bez uključenog putovanja i smještaja. Ukupni godišnji trošak, orijentacijski rečeno, za distributere koji redovito sudjeluju u edukacijama, ukupni godišnji trošak može iznositi 350 eura do 900 eura godišnje, uključujući edukacije, seminare i promotivne materijale, a ne uključujući kupnju proizvoda. Tako je i na prošlom projektu, znači tu nemamo veze sa proizvodom. Znači bez proizvoda, samo edukacija je od 350 do 900 eura godišnje. Ba, idemo dalje. Članarina i edukacijski alati od Forevera. Forever ne naplaćuje klasične mjesečne članarine za edukaciju, ali pruža brojne mogućnosti za osobni i poslovni razvoj. LFP 360 online platforma, osobni poslovni portal s pristupom video materijalima, vodičima, promotivnim alatima i alatima za praćenje rasta mreže. Uključeno besplatno za registrirane FBO partnere. Forever Global Academy, online edukacija i webinari na više jezika, dostupni svim FBO članovima. Šta znači FBO članovi? To su oni koji ulaze sa 500 eura, samo toliko da znate. Tako da imate malo uvid u to koliko se treba uložiti da bi se uopće ušlo u neki network marketing. Znači, FBO članovima pokrivaju teme kao što su proizvodi, poslovni plan, komunikacija i leadership. Meni je to fascinantno jer mi imamo svaki petak u 19 sati učimo u proizvodima i to ne učimo ovako da nam neko nešto izreferira, nego dijelimo svoja iskustva. I mislim da je to fantastično i imamo čak i doktora na Zoomu koji može odgovoriti na neka pitanja koja imate. Tako da smatram to puno kvalitetnijim, ali ok, nisam ja tu da prosuđujem, nego samo da vam dam činjenice. Timske edukacije i Zoom treninzi, aktivni mentori često organiziraju vlastite treninge, motivacijske susrete i planerske radionice. U većini slučajeva besplatni
uz mogućnost dobrovoljnih donacija ili kotizacija. Dodatni troškovi su ovisni o sudjelovanju. Lokalni BOP sastanci, to jest Business Opportunity Presentations, oko 5 do 10 eura po događaju, mjesečni seminari ili akademije oko 20 do 30 eura po događaju, uključujući treninge uživo i nagradne promocije. Vikend treninzi, reliji i međunarodne konferencije od 100 do 200 eura po događaju ne uključuje put i smještaj. Znači, nigdje ovdje nije uključen put i smještaj. Nema se to u svakom gradu. Nema se to iza ugla kod susjeda. Nego većinom to bude i više kilometara koje se treba voziti i naravno trebaš negdje i prespavati. Vikend treninzi, reliji međunarodne konferencije, 100 do 200 eura po događaju, ne uključuju put i smještaj, održavaju se 2 do 3 puta godišnje, često na prestižnim lokacijama, na primjer Dubaj, Rim i Budimpešta. Ukupni godišnji trošak orijentacijski, to su distributeri koji aktivno sudjeluju u edukacijama i eventima, mogu očekivati 300 do 800 eura godišnje, ovisno o razini uključenosti i putnim troškovima. Ovo ne uključuje osobnu potrošnju proizvoda i poslovne alate. Znači, ne uključuje niti office, niti proizvod koji ti kupiš da ga probaš, niti ništa drugo. Znači, doslovno samo edukacija. Ok. Toliko to. PM International. Sad vas molim, vidjeli ste ove druge u oscilaciji, mislim možemo se ovako, vratit ćemo se ovako natrag, znači imali smo, MV smo rekli, Herbalife je isto tu, znači gore, 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 pa onda opet dole, 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 dole. Pa Forever imamo cik-cak. I onda imamo Fitline. I sad molim vas, mislim da sam malo dijete, ja mislim da bi moji klinci su već preveliki da bi ovo shvatili. Ovo je, ovo je, valjda sam toliko uzbuđena jer je to taka ravna crta, od 98. do 2024. Pa ja u svojem životu, koja volim jako brojke, dijagrame, geometriju i tako dalje, ja nisam vidjela u jednoj firmi ovo. Znači, ovo je doslovno za mene nešto apstraktno. Jer ovo je kontinuirani rast bez jednog pada. Shvaćate, imali smo krize kao što su pad burze, kao što su epidemije, ovo nema pad u sve te godine. I ne znam da li ste znali, PM International ima A3+ kreditni rating. To znači da je kreditno sposoban više nego cijela Republika Austrija. A onda nećemo o balkanskim zemljama pričati jer one uopće nisu kreditno sposobne, niti imaju rating. Pa idemo dalje. Edukacijski alati i podrška bez dodatnih članarina. Znači, PM International ne naplaćuje članarine za edukaciju. Edukacija je besplatna i dostupna svakom registriranom partneru. PMTV, interna digitalna platforma sa videima, prezentacijama, live treninzima i konferencijama na više jezika. Fitline app, mobilna aplikacija s edukacijama, CRM alatima, praćenjem narudžbi i savjetima za izgradnju tima. PM Office, koji se ne plaća. Osobni online ured, statistike, narudžbe, alati za vođenje mreže i generiranje linkova. Znači ima sve već unutra. Imaš linkove doslovno za svaki proizvod posebno. Imaš link za uvesti partnera. Imaš sve za online rad. Imate sve ovdje. Online akademija i Zoom treninzi, redoviti treninzi na hrvatskom i drugim jezicima koje vode iskusni lideri. Globalne poslovne akademije, profesionalne edukacije za rast, leadership i prodaju dostupne za sve razine. Dodatni događaji preporučeni, ali i ne obavezni. Tjedni Zoom pozivi i motivacijski treninzi, besplatni i dostupni online za sve timske članove. Mjesečne lokalne radionice i susreti uživo ili online
zna biti oko 5 do 15 eura, često pokrivaju trošak prostora i materijala samo. PM Business Academy ili nacionalni i internacionalni eventi, oko 20 do 80 eura po događaju, ovisno o lokaciji i trajanju. Godišnji globalni kongresi i gala večere, oko 100 do 200 eura plus putni troškovi, organiziraju se u Njemačkoj, Luksemburgu ili drugim europskim destinacijama. Dok tamo imamo nekakve Dubai destinacije, ovdje imaš Luksemburg, znači unutar Europske unije si, i doslovno možeš sjesti u auto i doći. Ne treba ti avion, karta i nemam pojma, viza nekako. Ukupni godišnji trošak orijentacijski za one koji aktivno sudjeluju u događajima i edukaciji je 200 do 500 eura godišnje. Bez prisile, bez edukacije, dostupne su, sve edukacije dostupne su i online. Sad idemo napraviti usporedbu. Znači, dijagrami. Ovi dijagrami vam mogu doslovno, ove dijagrame pokažete nekom poslovnom čovjeku koji zna kako izgleda dijagram neke tvrtke koja je godinama na tržištu i on će vam prvo reći ova četvrta, dobro, je to dogodila se greška ili je to stvarno moguće? Moguće je. Moguće je. To je ono što ja govorim od prvoga dana. Proizvodi imaju doslovno u istom trenutku efekt. Znači ti osjećaš i ne bi sportaši uzeli proizvod koji nije na Kelnskoj listi, jer Kelnska lista je doping free lista. Znači oni ne smiju uzimati šta bi oni htjeli uzimati, nego oni moraju uzeti nešto što je provjereno i što je njima dopušteno. I PM International je partner od ATP turnira. Pa to sve govori. Mislim, to ima i veliku, kako bi rekla, težinu. Kad ti kažeš, ok, ova firma, čoveče, je partner ATP turnira, za koji svako zna. Znači, malo dijete pita šta je ATP turnir i ono zna. Ok, imamo N21 MV. Veliki rast, ali i značajan pad. Znači, ovo vam je sad objašnjenje u stvari dijagrama. Trend MV je imao snažan rast od 2005. do 2014. s vrhuncem prihoda iznad 12 milijardi dolara. Pad nakon 2014. vidljiv je stalni pad koji se stabilizirao oko 7 do 8 milijardi dolara u posljednjim godinama. Zaključak, iako i dalje ogromni igrač, MV se bori sa zasićenjem tržišta i promjenama generacijskog interesa za klasični MLM model. Forever living, niska nestabilna linija. Znači trend usmjeren rast od 1998. do 2007. Nakon čega slijede nagla osciliranja, vidljiv nedostatak stabilnog trenda. Zadnje godine nema značajnog rasta, prihod se kreće između 1,7 i 2,2 milijarde dolara i zaključak, tvrtka pokazuje znakove tržišne stagnacije. Proizvodi i dalje imaju bazu korisnika, ali ne postižu eksplozivan rast kao momentum. Herbalife. Ubrzan rast, ali bez kontinuirane stabilnosti. Znači, on je totalno nestabilan. Značajan rast od 2005. do 2013. Zatim oscilacija, ali bez ozbiljnog pada kao kod MV-a. Ali šta je kod Herbalife problem? Problem je što jednostavno ljudi u puno slučajeva dok čuju, pošto su bili dosta silovani u prošlosti sa tim proizvodima, jer nije bilo, nisu obuku prošli ti ljudi koji su ih silovali, najvjerojatnije, više ne žele čuti niti za jedan MLM. I u tome je i problem. Znači, vrhunac oko 2019. do 2021. blizu 6 milijardi dolara, ali zatim lagani pad. Zaključak, Herbalife se drži među vodećima, ali uz nestašan uzorak prihoda, što ukazuje na tržišnu nestabilnost ili promjene u mrežnom interesu. PM International, dosljedan i stabilan rast, trend, neprekidan linearan rast od 1998. do 24. od 0,1 milijarde do preko 2,7 milijarde dolara. Posebnost, bez jedne godine pada, rast je organski, dosljedan i temeljen na ponovnoj potrošnji.
Zaključak, PM International je najstabilniji projekt od prikazanih, sustav koji ne oscilira, nego se kontinuirano širi, što je izuzetno rijetko u MLM industriji. Evo vam opća usporedba, tu možete vidjeti snažan ali upadajući, slab, jak rast ali oscilacije i tu imate stabilan rast bez pada. Nema oscilacije, stabilnost, proizvodi za svakodnevnu uporabu i moderna strategija rada. Zaključak, znači stavila sam vam tu oba logotipa jer N21 je sa MV-om u suradnji. Kada gledamo podatke vidimo da jedino PM International raste bez prekida, bez oscilacije i bez pada. To je znak zdravog stabilnog poslovanja koje se temelji na stvarnoj potražnji. Ne na agresivnim kampanjama ili hype modelima. Fitline proizvodi nisu samo trend, oni su dio svakodnevice korisnika. Geopolitička stabilnost projekta i ovo smatram da je jako bitno i zato sam vam rekla da zapamtite ko ima proizvodnju u Americi. Znači, tu sam stavila malo našega Trumpića, inače nisam neki pobornik Trumpa, međutim, za ovo mu zahvaljujem jer ovo je dalo prednost čak i našem projektu, recimo. Globalne promjene, lokalni utjecaj, tko je stvarno otporan na krize. Nove carine i porezi, zakoni u SAD-u ili Trumpov plan. Više uvozne carine, poticanje domaće proizvodnje u SAD-u, skuplji izvoz za europske i azijske brendove i oscilacije cijena zbog političke nestabilnosti i trgovinskog ratova. Sad pazite, mislim, ovo ćemo sad obraditi. Međutim, jeste se zapamtili ono, znači Kina i SAD, pazite, oni imaju proizvodnju u Kini i SAD-u, a ako iz Kine mora dovesti proizvod u SAD, onda će mu biti jako skupo. Onda će se mijenjati cijene doslovno njihovih proizvoda. Stabilan put koji je podložan promjenama. MV je podložan promjenama jer u SAD-u ima svoju proizvodnu liniju, izvozno je ovisna, visok rizik rasta cijena, Herbalife isto, moguće oscilacije, Forever isto, visoki rizik carine i onda imamo tu dole naš PM i svud je ne. Zbog čega? Pa zbog toga jer mu je proizvodnja u Njemačkoj, to jest Luksemburgu i jedino ono što treba uvesti u Ameriku, a u Americi je jako mala mreža, niti nema utjecaja baš na firmu, se diže cijena. Inače sve ostalo ostaje stabilno. Otkrivenje, zašto PM International ostaje stabilan, znači to kao što sam rekla, evropska proizvodnja Njemačka, Luksemburg, tržište SAD-a pokriva samo mali dio prometa, bez ovisnosti o američkoj carinskoj politici, stabilne cijene, bez šokova za krajnjeg korisnika, fokus na EU i Aziju tržišta u ekspanziji. Dok drugi prilagođavaju cijene i kalkuliraju uvozno-izvozne odnose, PM International već godinama gradi stabilan, lokalno orijentiran lanac opskrbe. I zato su naši kupci mirni, cijene ostaju stabilne, a kvaliteta nepromijenjena. I završna poruka za danas. Ako želimo stvarnu promjenu, moramo razmišljati dugoročno. Površna rješenja donose kratke uspjehe, ali samo stabilan sustav i provjereni proizvodi omogućuju rast koji traje. PM International nudi upravo to, sigurnost, strategiju i rezultate koji se ne mjere u danima, već u godinama. Biraj pametno, biraj stabilno, biraj budućnost. Tako da se ja vratim kod vas ovako na ekran. Eto, ovo vam je bilo pokazatelj za one koji jesu već u PM-u i za one koji nisu još u PM-u i za one koji su i u Herbi, i u MV-u i u Foreveru. Neki podaci koji su bitni za poslovanje. Znači, ono što je meni bilo bitno ovdje prikazati je to da je ovo odgovor na neke stvari o kojima smo svi se pitali. Zašto naši prijatelji još uvijek nisu na vrhu tamo gdje bi trebali biti?
Sad pazite, kad su toliko visoki troškovi edukacije i da vam niko ne pruža ruku i da vam ima konkurenciju i da vas recimo prelomi tako što rade u N21, doslovno te stave u situaciju da te prelome, da bi se ti kao digo, jer dijamanti pod pritiskom nastaju, da možeš mislit, a šta ako ja dijamanta nađem jer ga je neko izgubio? Recimo. Tako da ja se volim jako šaliti, međutim ovo je dosta ozbiljna tema. Ozbiljna je tema zbog toga jer trebamo i mi koji smo ušli u projekt osvijestiti šta ovo znači za nas. Znači samo ako idemo pogledati balkanski dio, znači doslovno nije taknut, ma nije taknuta niti Austrija kako treba, a kamoli balkanski dio. I sad se izračunajte koliko zemalja Balkana ima koje nisu otvorene i koliko općenito zemalja ima koje još uvijek su u svjetlo plavoj boji kod nas jer nije još jer nema još skladišnog prostora i dućana od Fitlena. Ja smatram da sve te godine koje sam istraživala i tražila taj svoj projekt, u stvari sam se cijelo vrijeme educirala čekajući taj projekt da ga znam prepoznati. I zahvalna sam svojem sponzoru jako na tome što mi je poslao uopće da mogu pogledati ovu priliku. Jest da sam ja prije nego što sam uopće uzela to u obzir, prvo rastavila sve na proste faktore, jer to je taj melanholik u meni. Tako da sam htjela znati da li sam ja na pravom putu ili je to opet samo neka priča. Tako da, eto, i prvi rezultati su tu i prvi statusi su tu i tako da ja želim vama da prepoznate priliku, da vidite da postoji nešto što je stvarno funkcionira, a isto tako da se okružite sa ljudima koji su u drugoj energiji nego oni s kojima ste sada okruženi. Od mene je to sve za danas. Ja ću transkribirati ovaj video da bi ga mogla prevesti i na njemački, tako da ćemo imati ga i sa njemačkim titlovanjem. Hvala vam najljepše na pažnji i vidimo se u nekom drugom videu. Ćao.